mar laktache pacho ka Dr. Davji Atela sani koro kwayo governors duto mondo ket maino margi e bero weche mag thieth e counties gi. Atela medo ni maeri biro kawo osiptende yudo gik ma gitiyo godo ka gichwalo thieth ma ok mana gedo kende kaka osebed ka itimo. Nomedo bende ni jotije mag osiptande go moting'o lakteche kod jolony bende nyaka chule wang' saa. Omedo ni riwruogno ero biro dwaro governors mondo mi orit dwach jochiw thieth e counties kowacho ni joma ok otimo kamano tibiro thicho oko. Muhimu zaidi. Na mara nyingi tumeona katika county tofauti tofauti madaktari wakienda strike, manurses wakienda strike, clinical officers wakienda strike kwa sababu magavana hawajachukulia mambo ya afya, hawajapatia mambo ya afya kipaumbele ambayo inatakikana. Kwa wakati huu tunataka kuwasihi magavana wawekeleze pesa za afya ili wananchi waweze kupata afya. Waandikishe madaktari katika terms ambazo zinatakikana. Na pia wapatie madaktari na other healthcare workers mshahara wakati upasavyo. Wananchi wamekuwa na imani na nyinyi na kuwapatia kura. Usitumie hiyo kura, usitumie hiyo kiti ambayo umepewa vibaya, bali utumie kupatia wananchi service ambayo inatakikana. Sisi kama chama cha madaktari tumeamua tutafanya kazi na magavana, tutafanya kazi na serikali na tuhakikishe kuwa afya ambayo